On je dodao da je Kočić oslikao srpski narod i prkosnu borbu za slobodu, te se zapitao kako bi narodni tribun i pisac na ovim prostorima živio u 21. vijeku. Da li bi bio stvarni narodni tribun i književnik ono što on stvarno jeste? Ili bi bio proglašen za izdajnikom, stranim plaćenikom i neko ko čini i radi neke obojene revolucije? Šta bi bilo kada bi Kočić danas pokrenuo list Otadžbina? Da li bi bio proglašen da radi protiv interesa Republike Srpske ili bi vlast htjela da kupi taj list? Pitam se da li bi danas kao narodni tribun imao pravo riječi i govora u Skupštini? Ili bi bio prekidan? Ili bi zbog Kočića promijenili poslovnik Skupštine? Ili bi ga neko možda udario zato što priča i govori? Šta bi bilo kada bi Kočić danas u Republici Srpskoj htio da ima okupljanje na Trgu Krajine, upitao je Stani Vuković. Da li bi dobio dozvolu? Da li bi dobio podršku da se okupi na Trgu Krajine ili bi dobio jedinicu za podršku? Kada bi htio Kočić da kaže sve što ga muči i tišti, da li bi dobio prostor na javnom servisu? Bar 1 minut ili 2 minuta. Dragi Kočiću, žao mi je, ali ova sedmica posvećena tebi nikada manje prostora na javnom servisu. Nikad. Što više razmišljam, Kočiću, kako bi ti danas bilo, čini mi se možda gore nego onoj tuđini i tuđinskoj vlasti. Naš Kočiću, oni koji te danas slave i veličaju, govore o tvojoj slobodi, su upravo često oni koji tu slobodu i oduzimaju. Kod tebe, Kočiću, jazavac je mogao na sud, a danas na sud ne mogu oni sa najgorim krivičnim dijelima.